जों अजराव जत असुदेन नंनिरगिबो से टंथाय ब्रनो से सापो दिथाय जे गोजां गोजां खलायै सिन तिरप्रा हासनि राजाफोर आगुलिनि सार्केल हाउस बर पीसफुली प्रोटेस्ट खलाय दंलायो जत सुरनेराव थांजा खलायै अबहाय खलायनो दिल्लीनि जंतर मंतरनि सिमिसेंगै बिहार मुंबई वेस्ट बेंगल जत जागोनो जत सुरनेराव प्रोटेस्ट खलाय दंलायो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिजिग्नेशन दिनै नै अबहाय खलायनो त्रिपुरा हासेब 5 दिन रंबै प्रोटेस्ट खलाय दंलायो जत त्रिपुरा हासनि सुरनाय जेनजिर फियाबा सुनुगै मानखा अबहाय खलाय जे प्रोटेस्ट खलाय दंमोनो केबेंगै सिनि WhatsApp यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सिनि बाइटोनि सिरि त्रिपुरा ब बिनि फेसबुक दै पोस्ट खलायमानि नुगै मानखा ब क्लेम खलायो लाइथांनाय 20 तारिख जंतर मंतरनि जे सान्ता चलो अभियान खलायप्रो कक्राझार जनता पार्टीनि बखाक्तै आजराव दिल्ली पुलिस बोरै 4 मासनि सागदेरिया एबा प्रेगनेंट इंजाकनो असुदेन बुवै खिखलायका हनै नर बिन पुस्तुगि मानखाना ब अपोज खलायका आ न्यूज इंडिया ने कुनु थाइबान चक्रै कुनु वेबसाइट पान चक्रै निने आस्था हिंदी निने बद्रेपट न्यूज चैनल हिंदी आरो फानचे गरै बखे बाहाकी जानि मानखा बरनजानि मानखा WhatsApp यूनिवर्सिटी निब्ला आंगो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी होते बिन सबाकेना खाखलायो आं बिन आ पोसनुगो रतुगै नाख्या आ अबहाय न्यूज बरतंग नै कुन जाफान नुक्या माइन्या रतुगै नाख्या यागलो सयमानखा दिल्ली पुलिस नि काइसा क्लैरिफिकेशन पर पोस्ट खलायकेनर अमो नुगै मानखना जे बाइटोन श्री त्रिपुरा पोस्ट खलायमानि आबो ताताल अबहाय ताताल पोस्ट खलाय दङ त्रिपुरा हासेबो जे जेनजिरो आसो पीसफुली प्रोटेस्ट खलाय दङनो जाजाग्यांगै बिनो आपोसनि बिजनेस हेमका अबो बो बेलेखिनो ताताल आवाय मुखलाय दङ बो मानजाखा फियाबा ताबक बिनो आपोस ता बिनो क्रिख्या बदले खरिका आं बारिबारनो अवंते बिनो कमेंट बुखलाक्या या गलो आनोसे ब्लॉक खरिसो बाइटोन श्री bo owo simia bo wari wani obo hai tatal news rok tu boi kok samar nogo obo khai bo dilek khemarika tamni kai Delhi police bo saka obo to false information si false information no sin bai to nisri ka ana bukha nangai sak sang no na desbakti ingjagai post thaima jag jana pura emotional music oi bai to nisri neng akiwa jefro puila content snampura pro onek sajamono na kaham video snamani nini hindi sambo balakini smooth khato apro no sajamani phiaba yak bolo tangai jani kasama jaro ar kaisa dere thakas Himalaya tabu hungkai je bor tatal news abno false information spread khayani aw mawo sini buku nugui tangso kaisa pan je kaham nugliya aba an naharmo hamyangkha ningda hamya spread khakya awas Himalaya abang simbiya nene comments box na yedi tamagani disable khamari comment box joda amsno kaham gasno kubu hingai nang sakno nini Facebook ni comments box no disable khaina la khamo kholobui to na la khamo comments box off khaina la khamo obo khai tatal spread khayong ka ba awo buiba sajang na ble